amaso imbere. Karsis! Vendera mu mwanya. Karsis karigira imbere. Mbere genda. Saluti igihugu. Intwaro imbere. N'amasibo abiri y'abaherekeje Officer Cadets bakaba binjiye barangajwe imbere n'itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean-Claude Bitangimana. Akarasisi kandi kinjwe n'umuyobozi w'akarasisi wungirije ariwe Captain Innocent Ntaganda. Isibo ya mbere ya Officer Cadet iyobowe na Officer Cadet Fils Nsengiyumva na Officer Cadet Augustine King Mudaheranwa. Isibo ya kabiri ya Officer Cadet iyobowe na Officer Cadet Isaac Ngororano na Officer Cadet Regis Niyonsenga. Isibo ya gatatu ya Officer Cadet iyobowe na Officer Cadet Eric Uwayezu na Officer Cadet Bonner Munyandamutsa. Isibo ya kane ya Officer Cadet iyobowe na Officer Cadet Denise Cyuzuzo na Officer Cadet Annette Mutesi. Isibo ya gatanu ya Officer Cadet iyobowe na Officer Cadet Valence Ndashimiye na Officer Cadet Gabriel Nyaminani. Isibo ya gatandatu ya Officer Cadet iyobowe na Officer Cadet Fulgence Mutabaruka na Officer Cadet Daniel Niyonzima. Isibo ya karindwi ikaba n'isibo ya mbere y'abaherekeje Officer Cadet iyobowe na Officer Cadet Emmanuel Ufiteyezu na Officer Cadet Steven Hatungimana. Isibo ya munani ikaba n'isibo ya kabiri y'abaherekeje Officer Cadet iyobowe na Officer Cadet Innocent Kwizera na Officer Cadet Alfred Niyomurengezi. Ngabo abagize akarasisi kuyu munsi.
w'akarasisi umuyobozi w'akarasisi wungirije ariwe Captain Innocent Magara ngaho abageze I